Shata. Oh, mayingcwele singayintoni ngaphandle kwakho. Mayingcwele singayintoni ungekho. Mayingcwele sifuna wena. Sidinga wena ebusuku. Ushathaya. Thank you, Jesus. Sifuna wena. Sifuna wena Thixo wam. Sifuna wena. Ifuna wena. Ifuna wena. Ifuna wena moyo ngcwele. Ifuna
mlomo ongathethi imanga. Siyabonga kuthembeka kukaJehova. Siyabonga kuphila okuphakade. Siyabonga Nkosi enamandla. Sibonga ukuthi indlebe yakho Thixo wethu onamandla onke ayinzima ukubiza ukukhala kwabangcwele bakho. Athi ohlabelelayo bika kuJehova ngoba indlebe yakhe ilindele ukukusa kwabalungileyo bakhe. Lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu wazilonke izwi emlomeni wethu. Meaning before we even ask, Lord, you've already went ahead and met us at the point of our needs. Siyabonga uNkulunkulu elithi izwi lakho wena uphiziphe ezinhle nezipheleleyo. Lithi izwi lakho babheka phezulu. Lithi ubuso babo bakhanya. Lithi abasoze bajabhiswa. Sibonga ukhonza uNkulunkulu ongenayo injabiso. Sibonga ukhonza uNkulunkulu osiza ngeqiniso. Sibonga ukhonza uNkulunkulu owembathile amandla njengengubo. Khona na uNkulunkulu wethu okukwahlulayo wena? Absolutely not. You are God of possibilities. Asikho nesisodwa isimo uNkulunkulu wethu esikwahlulayo. Bandla lakho lizithobile phambi kwakho. uNkulunkulu othembekile othe ezwini lakho uma abantu bami ababizwa ngegama lami bekhuleka kimi beguquke ebubini babo befuna ubuso bami, mina Jehova ngiyokuzwa ngisezulwini. Sibonga ukukhonza uNkulunkulu ozwayo. Uthi ezwini lakho kumaHubo 18 kwabaqotho uziveza uqotho, kwabathembekile uziveza wethembekile. Akwenzeki olungileyo akufune ungaveli. Uthi ezwini lakho Jeremiah, call unto me, I will answer you, I will tell you greater and unsearchable things that you did not know. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi sisathandaza. uNkulunkulu suwenzile. Sibonga ukuthi unguNkulunkulu ofohlayo. uNkulunkulu wethu sibonga ukuthi you have went ahead and you have fought for us.
He starts, he says, this is the year of breakthroughs. O itse moruti he ke selemo sa ho tswellela. He refers us yesterday to an intimate knowledge of God, who is God Baal Perazim. Mo e leng hore maobane a hatella ho yena modimo e leng hore ke modimo ya fohlang. uNkulunkulu ofohlayo. The God of breakthroughs. The year of the Lord's favor. Sona selemo sa favor ya modimo. And because it is the year of breakthroughs and the year of God's favor, we will indeed prevail. Ene ka nnete re tla feta ka lebaka la hore ke ye favored year ya modimo Now- and breakthroughs. Now, as when I was requested to come and minister, Ha ntse ke itukisetsa ho tlo rera, funny thing, even before I was requested to minister, God had already laid a topic of a message in my spirit for the Church of God, se se makatsang he modimo na sa beile wona molaetsa for phutheo ya modimo. that I must come and speak today on a very simple topic. Ke tlo bua ka yona he topic e bonolo, Lord, open our eyes that we may see. hore modimo bula mahlo a rona re kgone ho bona. Lord, open our eyes that we may see. Bula mahlo a rona re bone. Yabona, there is something very beautiful about a person who is praying with open eyes. Wa bona he ona le ntho e ntle ka yena motho a rapelang mahlo a wa butse. You are not hearing me. Ha le nkutlwe. There is something wonderful about a person who is praying with a revelation. Go na le se se makatsang ka motho ya rapelang a na le tshenollo. There's something special about a person who is speaking to God with divine spiritual insight. Se se kgetheitseng ka yena motho ya rapelang a na le yona insight ya modimo. Agatandazi aimlessly, That this person is not just praying but he fela le is feleng, praying through spiritual insight. empa o rapella ka yona spiritual Lord, insight. open our eyes that we may see. Modimo bula mahlo a rona re kgone ho bona. Verse number 17. Verse 17. Psalms 119. Right version. Deal bountifully with your servant, that I may live, and I will observe your word, hearing, receiving, loving, and obeying it. Verse 18. Open my eyes, that I may behold wonderful things out of your law. Let's pray. Father, this is your word. Blessed in Jesus' mighty name. Amen. Amen. I'm going to read, just open for me, the book of 2 Kings, chapter number 6, from verse number 8. Re kopa re bule le yona 2 Kings chapter 6 verse 8. Where we are reading in Psalm 119, Mo re badileng teng ko Psalm 119. it is one of the longest psalms that you can find in the Bible. Ke yona he pisaleme ye telele o ka itholang Bibeleng. I think if I'm not mistaken, it has around 172 or 70 something Ha ke verses. sa fosa he, it's 100 and something verses. Yeah, it is quite lengthy. Ke yona he ye 100, telele. 176. Ke 176 verses inside. 176 verses. And the fascinating thing about this verse, Se se makatsang ka yona he or buka e, rather this chapter, kapa yona he book chapter e. it is also said that this chapter is crafted in such a way that it is an acrostic poetic book. E ngwetse ka yona tsela ya hore ke yona an acrostic poetic book. In other words, from its beginning up until its end, it takes the flow of the alphabetic sequence Ka mantswe a mang e ngwetse ka tsela ya yona di alphabets from A to Z, from the Hebrew language. o ho yona the Hebrew language. So when you look at verse number 1 or the first part of the verse, you would see at the beginning or on top there, it would write the word Aleph. O tla bona he ha e qala mo e ngwetse yena the Aleph. When I started reading this book, I thought these were names of people, Ke nahana hore ana ke mabitso a batho, until I realized that no, these are alphabets
in the Hebrew understanding. Kganthe ke yona di-alphabets ka yona Sehebele. So for every passage in this book, you would also see, or in this scripture or chapter, you would also see that they seem to sequence it in about 8 verses per alphabet. Jwale o tla hlokomela hore it's about 8 lines per alphabet of the stanza. And every alphabet is intended to speak to something. Mo e leng hore alphabet yohle go na le mo e shebileng teng. Where we read the third alphabet. And mo re badileng teng ke the third alphabet. And the third alphabet is called Gimel. E bitswa yona Gimen. I tried to understand what the third alphabet means or stands for, symbolizes. And ha ke zama ho tlhaloganya hore e emetseng this Gimel. It is said that it is the third letter of the Hebrew alphabet. E tjho hore the third letter ya yona Maheberu. And in the original Hebrew, it is said to symbolize wealth, Mo e leng hore e emetse wealth, abundance, bongata, ho generosity, nehela, charity, ho fana and movement. le ho tsamaisa. And as we understand the letter or the number 3 to also symbolize completeness, And yena hand number 3 o e emetseng ho fella. speaking to the triune nature of God. Mo e leng hore e bua ka yona tlhaho ya Modimo ya Now, the boraro. writer of this particular poem in this passage, Jwale ya ngwetseng yona her poem e, he opens it by saying, "Deal bountifully with me. bula hore deal bountifully le Deal nna, bountifully with your servant." that deal bountifully ka sona sebetsi sa hao. In other words, through your mercies and your bountiful blessing, deal well with your servant. Ka mantswe a mang ka ha bongata ba hao sebedisana kapa etsa hantle yena sebetsi sa And he hao. says that I may live and keep your word. Hore ke kgone ho phela ke etse lona lentswe. Now, in other words, this particular writer in this poem attributes the breakthrough and the success of this servant to the dealing well of God. Jwale yena mongwadi o bua ka hona ho tswella gwa pele gwa bophelo ba hae ka tsela e Modimo a dilang ka That yona. if the Lord is dealing bountifully with you, or he is dealing well with you, you will also live well. Hore haebe Modimo a dila well le wena le wena o tla phela hantle. One is tempted sometimes to think this is reference to material things. O ka lekeha he o nahana hore ba bua ka dintho tse tshwarehang. But the dealing bountifully of the Lord is not limited to what your eyes can see. Empa hona to deal bountifully ha ya sheba fela ho se mahlo a hao a nama se But bonang. it is also expanding to you understanding the hidden oracles of God that you may live. Empa e boella le gona ho bua dintho tse di pateileng tsa Modimo hore That kgone is ho phela. why in verse number 18 he then says, "Open my eyes that I may see." Ke lona lebaka a re bula mahlo a ka ke kgone ho bona. In other words, it is important for him to speak of what you used to see, because if your eyes are not open, the Lord may deal bountifully with you and yet you may not see it. Jwale ka mantswe a mang go a kgonahala hore Modimo a sebetse bountifully ka wena empa o ska bona ka lebaka la hore mahlo ha bue. You may labor so hard in prayer and pray, whereas even when the Lord is dealing bountifully with you, your eyes are still shut. O sebetse ka matla thapelong empa mahlo a hao ntse a kwetse ho But le jwalo. the psalmist then asks, after you have dealt so bountifully with me, open my eyes that I may see. O re mpisaleme bula mahlo a ka hore ke kgone ho bona se o dilile bountifully. Because when the Lord is dealing with you, Hobane ha Modimo a dila ka because wena, where the Lord is dealing with you, hobane mo Modimo a sebetsang ka because wena, how the Lord is dealing with kapa you, yona tsela e Modimo the a o psalmist etsang. says you require open eyes O to re see he mpisaleme the tlamehile mahlo a wonderful bulehe. things that are hidden in his law. Hore o kgone ho bona dintho tse di makatsang tse di patilweng ko lentsweng la hae. Deal bountifully with your Jwale servant. deal bountifully le ka sona sebetsi If we sa hao. are to declare the year of the Lord's favor, Ha re tlo re ke selemo sa if we are favor ya to Modimo, declare the year of breakthrough, kapa yona selemo sa ho then we tswela must pele, speak about the year where the Lord is dealing bountifully with you. tlamehile re bue ka sona selemo se Modimo a dilang ka wena.
But don't miss it because your eyes are shut. empa e ska o feta ka lebaka la hore mahlo a kwetse. Open my eyes that I may see. Bula mahlo a ka ke bone. Lord, open our eyes that we may see. Modimo bula mahlo a rona re kgone ho bona. In chapter number 6, let me run through it, Chapter 6 ke feta. of the book of 2 Kings. Yona he the 2 Kings. We hear the story of Prophet Elisha. Re utlwa yena story sa prophet Elisha. Now, I don't want to go through this entire passage. Let me pass quickly. Ha ke e bale kaofela empa ke a feta. Now, there was a time where the king at the time, Go nona le nako mo e leng gore kgosi ya nako eo. chapter 6, verse 8 to 18, This is 2 Kings chapter 6 verse 8 to 18. a king called King Aram. Yena kgosi Aram. The Bible says he was plotting to go and attack the Israelites Mo e leng gore a nka the plot ho lo hlasela ma-Israelites. because he had identified that they were strong. A hlokometse hore ba na le matla. So he thought to plan and connive for a place and position where he could ambush them and attack them. A nka lona leeto ya hore a kgone ho ba And hlasela. the Bible says every time when he plotted, E re Bibele nako tsohle a leka. the Lord would reveal his plots to his prophet. Modimo na tshenolla tsona di-plot ho baprofeti And ba the hae. prophet would warn the king Diprofeti be se di jwetsa that when you kgosi sent your people in that direction, hore ha o romela batho ba hao tseleng warn yane, them of 1, 2, 3 place. ba jwetse hore ka tsona That dipleke when they tse itseng, pass in those places, hore ha ba feta they diplekeng must tsane, know of the plot of the enemy. ha ba tsebe hore sira se planneng. The Lord does not stop them from going through valleys. That ha ba emisi ho feta He ka hara does not di-valley. say because there is a plot, don't go. Ha re ka lebaka la hore plot teng But le the ska ya. Lord opens their eyes through his Empa o prophet. bula ona That mahlo when ka they walk profeti, through the valleys, hore ha ba they feta are the aware of the victory of the Lord. ba hlokomela hona ho tswella pele gwa Modimo. So we are not here to tell you Jwale ha ra tla ho that we jwetsa will create a highway and a smooth path. hore re tlo etsa yona tsela e That tsamayang ha you will monate, walk and you will not be attacked. hore o di tlo hlasela o ka se But fete. we are here to tell you Empa re tlo o jwetsa hore that even when you walk via the valleys, hore le haeba o feta the the valley, Lord has already revealed it yena Modimo sa itshenolotse to his prophets. ho bona baprofeti ba hae. So every time they passed there, Jwale King Aram would not understand why am I not getting to ambush these people. Jwale nako tsohle a sa tlhaloganye hobaneng a rama sa fitlele ho bona. Now he asks them, O ba botsa potso ya hore who amongst you is plotting with the Israelites? hore ke mang ka hare ya lona a sebedisang le They Baisraelite. say, no, my Lord, Ba re tjhe morena wa rona, nobody is plotting. ha ona motho ya But plotang. there is a prophet of God in Israel. Empa go na le moprofeti wa Modimo ka hara yona Israel. He reveals these things to your children as though he is there in your bedroom when you utter them. That e leng hore o tshenolla dintho tsohle le tse di kwaleileng ka hara sephiri. The Lord opens your eyes. Ha Modimo a o bula mahlo He a will hao, allow you to enter places that you can't physically go. o dumella hore o kene ka hara dipleke tseo That o sa you may be fihleleng ka nama, able to hear plots about you hore o utlwe yona di-plan even ka wena before they happen. pele di be di etsahala. And when you have seen, And ha so bone, when you have gone through, and so fitting, when you have come out, and so you sweet, will sing a song. o tla bina yona Sidlule pina ezintweni that ezinzima. says we pass Njalo. empa jwalo. So the king sends an army, Jwale kgosi e romela yona army, his finest army. This is King Aram, and ke yona he army ya itshepileng to go and kill the servant of the Lord. hore e lo bolaya yona the servant sa Modimo. You see, when the Lord starts to
reveal oracles to you, Wa bona ha Modimo a qala a the kingdom tshelolla of the diphiri, enemy is also not happy. le sona he mmuso wa Satane ha o The best and the thabisi. finest will be deployed against Mo you. e leng gore yona he the best e tla ntshiwa kgatlhanong le wena. These guys, they come to where the prophet was. Ene ba fihla mo profeta le teng. He was with his servant. A na le yona disebeletsi tsa hae. They surround them with horses and chariots. Ba dukulla pleke yohle They ka come with dipere. their weapons. Ba tlile ka ditlhabane They tsa come bona. with their military expertise. Ba tlile ka ona he They come bosole ba with their bona. powers from their kingdom. Le ona matla The from king is mmuso. confident, I have sent my trusted ones. Ene jwale o itshepile hore ke romile ba ke ba tshepileng le ho fetisisa. They surround them. Mo e leng gore they surrounded them. The servant wakes up O a tsoa sebeletsi. and he looks outside. O sheba ka ntle. His eyes Mahlo a hae show him an army of the enemies that have surrounded him. a mbontsha yona he sera se e leng gore se mo dukullile. You know, when you are not spiritually enlightened, Wa bona ha o sa bulwa mahlo semoyeng, you will be in a place and position of dominion. o tla ba ka ra yona tulo ya ho busa, Yet your eyes will reduce you to a victim. empa yona mahlo a hao a o beya o be yena a iponang molato. The army that is surrounding him Yona army e leng gore ya msaraunda from Aram from yona Aram is a great army, ke yona he army ya because that's kgolo. what his physical eyes are telling him. Hobane ke se mahlo a nama a But the njwetsa. servant of the Lord Empa sona sebeletsi sa prophet of Modimo, the Lord yena is mprofeti not wa Modimo, worried by this ha army, kgathatsehe ke yona he butho e. because his eyes were enlightened. Hobane wona mahlo a bulehile. The prophet then says to the servant, O re he mprofeti o sebeletsi, don't worry. ska kgathatseha. You know, Muruti, when you are trusted by God, Ha o tshepilwe ke whether Modimo, as a minister or a leader, as yena moetapele kapa when moruti, the people start to be timid, ha batho ba to qala ba be tshaba, afraid of what their eyes are showing ba you, tshaba se mahlo a ba a bontshang sona. man whose eyes are open, Yena monna e his leng gore mahlo divine signal is connected to the heavens. and le signal e When they connectile ho start lehodimo. to panic, Ha ba qala ba uthi, panic, wa "Hayi, hana. don't O worry." re le ska kgathatseha. So he says, don't worry. O re le ska kgathatseha. I know you see what you see, Ke a bona hore le a se bona se le se but bonang. my eyes have been opened. Empa mahlo a ka botse, I see beyond what you see. e bona se se fetang se le se bonang. Then he prays to God. O rapela he ho Modimo. He says, God, O re Modimo, open his eyes o re bula mahlo a hae that he may see. hore yena kgone ho bona. I've come for only a simple message. Ke tlile for ona molaetsa o Even bonolo in these 21 days of prayer, hore le ka ra yona 21 Lord, days. Modimo, open our eyes bula mahlo a that we rona may see. hore re kgone ho bona. The Bible says, Le re lentswe immediately ka yona nako his eo, eyes were open. mahlo ke ha buleha. And when he beheld Ma hlokomela the army that was circling him, yona army e ne there e was tshwere a yona. bigger army Ho nona le yona army circling e the kgolo smaller e arm. tshwereng ka tlase Until yona. your eyes are Ho open, fihlella you will mahlo rely on what your eyes show you. ho fihlella mahlo a hao a buleha, o tla tshepa se mahlo a hao a nama se bonang. So he says, open his eyes that he may see. Jwale o re bula mahlo a hae a bone. There was a certain prophet in the book of Numbers 22. Go na le mprofeti o itseng ko Numbers 22, His name was Balaam. lebitso e le Balak. This prophet apparently said that he was hired by King Barak. E leng gore o na beilwe ke yena Barak. The reason he called for him is that he was worried that the Israelites were becoming too strong. He heard about them even when they were passing through the deserts. Mo e leng gore o tluile ka yona le tumo la ma-Israelites le ha ba feta ko lefelleng. Listen to me. Mamela,
where the Lord is involved, mo modimo a leng teng it doesn't matter where you pass. ha o kgathalehe o It feta doesn't kae matter what you go through. kapa o feta ho eng. Sometimes you may think you are stranded, Nako tse ding o ka nahana hore o but felletse through ke polane. you, the Lord's fame is being spread about you. Empa ka wena yona letumo la modimo le a feta. So he calls for Balaam. He says, hey, curse for me these people so that I may be able to go and conquer over them. Jwale o bitsa Balak hore a ntshe yona thoako ho bona batho ba hore a kgone ho ba hlola. I think when you read the story in 22, I'm just paraphrasing it for shortening. And ke a dumela ke verse 22 in paraphrasing. Now, the princes are sent to go with this man. I assume it is for the purpose of going to receive the word of the Lord to curse them. I don't know. A ke tsebe he empa ke a dumela mohlomong le le hona hore ba thole lona lentswe la thoako. And by the way, Sadie, Balaam is not an Israelite. And hopola hore yena Balak ha se mo Israel. In actual fact, it is said he was a diviner and a prophet from somewhere in Mesopotamia. E ne ile yena a magician kapa le prophet wa plekeng tse. But when you read that passage, it says he was also known that whatever he blesses will be blessed. Empa na tsibiwa hore tsohle tsa di hlonolofatsang di tla hlonolofatswa Whatever ka he nnete. curses will be cursed. And le mo ntshwang thoako teng e tla Then ba I jwalo. wondered, Jwale ke a nahana how does this man, hore monna o this fihla prophet jwang. who is, I assume, not a prophet of God, Ya dumela he e seng but he prophet wa also Modimo. has a reputation Empa o na le yona tumo amongst his own people ka hara bona batho ba that hae whatever he blesses, hore le ha e ka ba keng a e will be hlonolofatsang, blessed. e tla hlonolofatsa. whatever he curses Se e leng hore o ntsha will thoako be cursed. ka nnete e tla thoa. That was true And yes ne le until he encountered the people of God. ho fihlella mo a kopanang Because le the batho ba powers Modimo. of the enemy Hobane bona and matla their sela gods le bona is bodimo wa bona only operational to a limit. bo sebetsa When ho nako you e come itseng. in Ha wena o as a fihla child of God, as yena ngwana wa whatever Modimo, they used to bless, le ha e ka ba keng a when e it comes to hlonolofatsa, you, ha e fihla it does not wena work. ha e sebetse. whatever they used to curse, Le ha e ka ba keng ne ba e and their rwaka, reputation is known. and le yona le But tumo when le it teng. comes to you, Empa ha e fihla wena, your problem is that your eyes are closed. bothata ke hore mahlo You ha wa sleep kwetse. scared. That was somebody You o tshaba, sleep o scared. robala o You tshaba, walk o scared. tsamaya o tshaba. Because you've heard of a reputation of a certain prophet. Hobane o utlwile But I ka have yona come to tell you, reputation. Empa ke Once tlile the ho Spirit of jwetsa the Lord has opened your hore eyes, ha moya wa Modimo they o may botse tell you mahlo, about His name. yes, ba ka o They may jwetsa tell ka you about lebitso, His fame. ba o jwetse ka tumo. But His power will not work on you. Empa matla a hae a ka se sebetse hodima hao. So this man Jwale monna o goes that I am quite curious, jwale ke a Well- ipotsa well marveled kapa ke a makatsa about how God decides to reveal Himself to this man. ka yona tsela e Modimo a itshenollang ka yona ho The yena Bible says he mohlaka o. was on a donkey. E re ne le ka ra yona he hodima He donkey. was going to do the assignment of his king. A lo etsa ona mosebetsi wa kgosi ya hae. uNkulunkulu it does not start with him. Modimo ha qale ka yena, The Lord deals with the donkey. empa Modimo dila le yona donkey. The man is on a donkey. Yena monna o hodima But the donkey. Bible says the eyes of the donkey were open. Empa e re ona mahlo a It was donkey ne able to butse. see the angel of the Lord. E kgona ho bona lengeloi la The man Modimo. is on a donkey. Yes, monna o ka ra As far donkey. as he is concerned, As yena ntsa the bona mission he has been sent for wona mosebetsi a against the rometseng children wona of God kgahlanong le bona bana is ba still Modimo in plan. e sampane le But the polaneng. donkey Empa bothata ke sees donkey the angel of the Lord. e bona lengeloi la Modimo. When it was an obedient donkey, Ha ebe ne le yona when donkey it e sees mamelang, the Lord ha e bona or the Modimo angel of the Lord, kapa lengeloi la Modimo, it starts to disobey its master. e qala hona he ho disobeya yena master ya yona. Let me tell you, Ko jwetse there are tools about your life. go na le yona Will start to dithuso fail ka in bophelo their ba hao. hands. Di tla qala di feile matsong a bona. You have not heard me. How The things that they are so plotting,
Dintho the tse ba di things that they are planang, using as vehicles tse ba di to carry sebedisang, them to come against you, hore di to eme curse you kgahlanong as le the wena, child of God, hore di o will rwake start to ngwana fail Modimo. them. Di tla qala ho faila. Fine, I'm not there, I'm passing. Ke a feta Now ma. the Bible says Le re lentswe, this donkey started to rebel. yona donki e ya It ran qala and hit the wall ya shapa yona with helibot. his leg. Ka lona lonto la yona. And it hit him so he was injured. Ya mo shapa ka I'm tsela ya ho wondering whether the lemala. Lord was saying to him, Ke a ipotsa hore Modimo Hey, a re ho mfana yena, kithi. to say, oh young man, lapho yakhona lapho where you are going, uzolimala. you are going to get injured. Stop. Emma, No, the man did not understand. ha tlhaloganya mo. He hit his donkey A shapa the because donkey. to him it's the donkey. Hobane ho yena ke It is donkey. misbehaving. Hore ha e mamele. To them, the tools are not working. Ho bona ditholo ha di Kanti the sebetse. Lord is at work. Kganthi Modimo sa qadile ho sebetsa. Ah. Then the Bible says, Le re lentswe for some reason, the donkey continued, ka yona he lebaka le but leng it donkey ya ran into tswela a pele. place that was cornered, Ya kena yona pleke mo na leng khona. veering off the road E tswa tseleng into a place where the wall was cornered. mo e leng hore go na le khona nyana le And boteng. again, there it went and hit Le him. hona teng hape ya sharp. And still, he did not understand. Le ka yona nako eo still ha The tlhaloganya. Bible says, until Ho fitlhella in that situation, ka ra sona seemo seo, the Lord opened his eyes yena Modimo a bula mahlo a and he hae, saw the angel of the Lord. a le bona lenyeloi la Modimo. Now, listen to me. And mamele, I am talking to you and me about our eyes being ke open. bua ho nna le wena But I hore am mahlo a saying the bule. Lord will also work the eyes of your enemy Empa ke a tjho to le be sera, opened wona mahlo and a see tla that you buleha. are not to be messed with. Hore ba kgone ho bona hore ha o yena ya tshwarwang. Our komehlo Your eyes must be opened tlameile a so that bulele you can know hore o kgone ho when it is tseba time to rejoice. ha e le nako ya ho You thaba, can know o when tsebe it's time to worship. ha e le nako ya ho But for your rorisa. enemies, Empa for sera the sa hao eyes will be opened a tla buleha so mahlo that they can see what the Lord is doing in your hore life. ba kgone ho bona hore Modimo o etsang bophelong ba hao. So David understands this Jwale Dafita o tlhaloganya in se chapter number 23 ho chapter 23 when he writes this psalm. ha ngwala He pisaleme e says he prepares a table. o re o lokisa yona I have tafole. mehlo Yes, the eyes are He being opened. prepares a O table lokisa tafole for me for nna in their presence. ka hara bona boteng ba bona. Ay, bazalwane. Tjhe baena, We are not praying for the sake of praying. ha re rapele We ka are not lebaka la a ho cult rapela. here. Ha re yona We are not cult. doing a cultural Ha practice. re etse yona We are seeking mosebetsi. after the Lord. Empa re tlo And batla may the Modimo. Lord open our eyes. Ene Modimo ha bule wona mahlo a rona. Give me 2 chairs. Let me wrap up. 2 chairs. There is something called spiritual blindness. Go na le bona bofofu ba semoya. Kukhona abazalwane who are walking, they are in the presence of the Lord, but they do not see. That go na le baena ba tsamayang ka hara bona boteng ba Modimo empa ba kgone ho bona. The Spirit of the Lord is upon me. Moya wa Modimo o dima ka. He has come and anointed me to declare sight to the blind, That o tjho hore ke tlo bula to mahlo ba ba declare the kwetsweng. year of the Lord's favor. Hona ho tjho selemo Now, se when se the year of the kgethileng. Lord has come, Jwale ha selemo sa the Modimo year se of the Lord fihlile, is in verse number 2. and selemo sa Modimo It se does not verse 2. come until the Lord has opened. Ha se fihle Modimo a so bula. Verse number 2 Verse 2 does not come before verse 1. ha e tle pela verse He 1. first declares what he has come to do, Empa o beya se and a then tlo he se etsang declares it a ba sa as the year setso. of the Lord's favor. As yona selemo se se kgethehileng sa Modimo. When you don't yet know, Ha o sa tsebe when you don't yet see, kapo so bone,
wherever the enemy may place you, hohle mo Satan a tla o behang your teng, eyes will always show you that there is danger. mahlo a hao a tla o bontsha bona kotsi bo leng teng. Because you are looking with your carnal eyes. Hobane o shebile ka ona mahlo a nama. Can I have two brothers? Ke kopa bo brother ba itu. You want ngapha? Oy, one ngapha. You know when you labor Wa bona ha o sebetsa, and you labor hard o sebetse ka matla for something that is yours, for se e leng hore ke sa hao, and the reason you don't have it and lebaka o sna yona is not that it is not there. ha e se hore ka lebaka la hore ha It is eyo. because your eyes are still closed. Empa bothata ke hore mahlo a But when kwetse. we declare the year of the Lord's Empa ha favor, re re yona selemo we sa Modimo, declare that you may see re bua hore wona what mahlo the a Lord boleng. has already deployed for you. Se Modimo sa se beileng for wena. When I am here and I am blinded, Ha ke eme mo ke le sefofu, sometimes I use my sight, that is your carnal side, right? nako tse ding o sebedisa And, mahlo a hao and a my nama, eyes tell me mahlo a ntjwetse I cannot go any further. hore nka se fete molemo. My eyes tell me Mahlo a ka you have ntjwetsa come to the edge. hore so fihlelle qetellong. I heard that Muruti Mkwena, Ke utlwile moruti you Mokoena said cancer is a name. hore yona cancer ke When the lebitso. Lord has not revealed, Ha Modimo a so when He has tshenole, not opened my a eyes, so bule mahlo, my eyes tell me mahlo a ka ntjwetsa stage 4 yona stage 4 equals death. e lekana hona lefu. My eyes tell me Mahlo a ka ntjwetsa sugar diabetes hore yona sugar is diabetes the end of the road. ke yona mo e fellang teng But taba. when the Lord Empa ha Modimo opens my a eyes, bula wona mahlo a ka, though sugar diabetes is le there, ha ebe tswekere le teng though cancer is there, kapa yona kankare le teng, it does not stop me here. ha e nkemisi man. When I come, Ha ke tla all my senses yona he di senses tsa ka tell me, di ntjwetsa Kulu, you're going to fall and die. that khulu o tlo shwa owe. But when I have been enlightened Empa ha se ke buleile mahlo spiritually, yona semoyeng, when I leave my house, ha ke tswa ko I say, Lord, ke go re, with me. Modimo e tswa le nna. When I get to these places, Ha ke fihla ditulong tse, the Lord deploys His angels. yena Modimo o tlisa mangelo ya hae. I don't know. Ha ke tsebe, All I know se ke se is tsebang that I heard a report, ke utlwile yona and the report, report and a report e told me re ho nna this is the end of the road. ke mo ke emang But teng. the Lord says to me, Empa o re Modimo ho even nna if it is the end, le haebe ke mafello, I, the Lord, will make a way. nna ke le Modimo ke tla etsa tsela. Behold, I am doing a new thing. Sheba ke etsa ntho e ntjha, Behold, I am doing a new thing. sheba ke etsa ntho e I am ntjha, making a way where there is no way. ke etsa tsela mo senang Yabona tsela. wena in this year, Wa bona selemong se, uyongena lapho bathi akungenwa you will khona. enter where they say there's no Yabona wena in entrance. this year, Wena selemong se, uyondlula lapho kuvalwe you will khona. enter in the closed Because the doors. Lord has gone before you. Hobane Modimo o tsamaile pela ha. Your prayer is not in vain. Yona dithapelo tsa hao ha se di felle. So when I come, Jwale ha ke tla, Jesus. O bo bana le ntho e reng ema ngwanaka, that ithute ho mamella lona lentswe, hobane lona lentswe le tla o jwetsa time to hore pause. ha e le nako ya ho And when bua it's time to go, ene le nako ya ho tsamaya, Sharabakasatarababobokosia. And when He stops you, ene ha o emisa don't just stop and sit and do nothing. o ska ema o ska etsa letho, Stop there and worship. empa ema mane o Ulungile rerisa Smagate. and say, God, you are You are good. the same O yesterday. yena maobane, You are the same today. o tshwana le kasheno. Awo ya tshwana le There's wena. no one like you. Oh yes, Lord. Usalindile. You are
still waiting. Your carnal Jesus. mind says, Yona kelello e re- "Kuphelela la." it says this is the end of the Linda road. in worship. Impa yema thoriso. Oh yes, Lord. As you are worshiping, Hanso thorisa. the Lord instructs his angels. Yena modimo o jwetsa mangelo ya Phakamisani hao izandla to zenu. say lift up your heads. Sometimes the angels Nako tse ding mangeloi don't know the assignment, ha ba tsebe le yona but they hear the instruction. empa yona instruction ba e You are tsebe. worthy to be Hore praised. o tshwanetswe ke Akekho ofana thoriso. nawe. There is no one like You you. are God O of yena old. modimo ya You are the maobane. ancient of days. Yena modimo, the ancient of Lapho bathi days. sipelela When khona, they say this is the you end say of the we road, can go through. you say re a feta ka ra sona seemo seo. whilst you are worshiping, Ha ntse o the rorisa, Lord then whispers to you, bese modimo wa Mntanam. whisper, a re, my child, it's time to walk on. se ile nako ya ho feta. Jesus. Sometimes Nako tse ding, your legs may tell you maoto a hao a ka you o are jwetsa venturing that wa kena into unfamiliar ho territory. yona tulo eo o sa e But tlwaelang. trust Him. Empa mo tshepe and still pray. Jesus. We do not walk by sight, Muruti. Ha re tsamaye ka ona mahlo, We empa re walk by tsamaya ka faith. tumelo. Re tsamaya ka And tumelo. faith is not seen with your carnal eyes. Tumelo ha e bone ka mahlo a It nama, is interpreted when the eyes of your understanding are enlightened. empa e tolikwa ka hona the interpretation of It is- mahlo a bulehang a It is small. my prayer Ke thapelo ya that ka in 2026, hore ka ra 2026 don't walk blind. o ska tsamaya o le sefofu. It is my prayer Ke thapelo ya that ka in 2026, hore 20
bula mahlo a that he bona may see the army on our side. hore ba kgone ho bona yona army e leng ka hara bona. And when the young man's eyes were opened, And ha buleya wona on the mountain he mahlo saw the chariot of fire o bone this chariots ya mollo and the angels surrounding the le mountain. wona hemangeloi e leng hore na dukulule Vula yona. mehlo Thixo. Oh God, would you open Re ya go eyes? kopa Modimo wa rona, It is our plea bula tonight mehla rona. that open up our Re eyes bone dimmakatso tse di teng lentsweng la gago. so that we can see the miracles that are By in so your word. saying, let's all lift our hands. Re phamsa matsoho kaofela. We're going to thank God tonight. Re tlo leboha Modimo. We're going to thank God tonight Re lebohe Modimo for things He has already done. ka dintho tse sa di etse. Hey, sekwenzakele. That now it is done. It's a matter of our eyes to be open. Ke taba fela ya hore mahlo a rona a bule. Andrew Womack, uthi Andrew Womack, O re Andrew Womack, it has already been done. o re se phethahetse. Don't ask for healing. O ska kopa phodiso. Healing is done. Empa phodiso e Don't fele. ask for O prosperity. ska kopa ho tswella You are pele. already giving O prosperity. so feel with the prosperity. Mamhlubu uzothandaza. Mehlubu tlo rapela. Hallelujah. In fact, Mamhlubu, before you pray, Pele o rapela. we are all going to pray and thank the Lord. Re tlo rapela kaofela. May you re request a lebohe worshiping song from the worshiping team. Re kopa Sizobonga a nje thina worshiping song. sonke. We are all going Sizobonga to sibonge le message. Bamasedi, what a message. Wona molaetsa o na le What a matla. message tonight. Molaetsa o na le We're going to matla. see, we're going to thank the Lord. Re tlo leboha Modimo. Our eyes are being opened tonight. Mahlo a rona a bula. Emma, come
Father, we thank you this evening. We glorify your holy name. You alone are worthy of all our praises. Lithi iBhayibheli umhlaba ungowakho nabo bonke abakhileyo kulo. Baba lithi izwi lakho, you kune heavenly armies. You are a God of heavenly armies. Sibonga ukuthi ubusuku nemini sihaqwa izingelosi yanamasha. Baba wethu onamandla onke, this evening we thank you. Siyabonga nqaba yethu. Siyabonga mphembe ophephela. Siyabonga mthunzi wethu aphakade. Siyabonga dwala elimiyo. Rock of ages, ancient of days. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. You have opened our eyes. We thank you. Namhlanje sizositshela isitha ukuthi it is not arrogance, but it is who we are. Identity yethu kuwe Nkosi siyayazi. Thinceki yakho izinto sezikhona okwethu kuba sizibone. Baba wethu onamandla onke, kumnandi ukukhonza uNkulunkulu onjengawe. Okokuqala sibonga ukuthi usenzile saba izindlalifa zezulu. Baba, ukuba indlalifa ukuthi Nkosi okungokwakho okwethu. Healing is our portion. Yanamasha. Sickness is not our portion. Life in abundance is ours. When awuzile Nkosi uJesu uzontshontshwa, but you came to give us life in abundance. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. We pray that, oh God, noma sisemakhaya, may we exercise being the heirs. Singagcini ngokuzwa, but actually live it egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele nangenceku yakho okhulume ngayo. Qhubeka umambulela imfihlakalo zasezulwini. Baba wethu onamandla onke, it is about high time that we told our problems about our God and not God ngeinkinga zethu. Baba siyathandaza that may these things sink in our hearts. Ukuthi we are just not ordinary. Asisiba abantu nje. Asisiba bafokazana. Singahamba nabo in the streets of Pretoria. Singasebenza nabo ema-office. But we are not of this world. Lord, we are not of this world. Baba, we are not of this world. Asisiba baleliswe. Yakamashiyelanda. Eyethi imfuyo isezulwini. Siyabonga uNkulunkulu wethu ofunga ngajiki. When Abraham's blessings are ours, we are blessed going in and out. Baba wethu oyingcwele, we pray that the transformation of our minds, usuku nosuku, sizindla ngazo lezinto, sizazi ukuthi singobani.
Baba wethu oyingcwele siyabonga kakhulu. Asiphezulu ukubonga. Baba wethu onamandla onke abekade beyicela imisebenzi siyakholwa ukuthi banayo. Baba, in the short listings, may they find favor. Yakamasha. In the panelists, may they find favor. Baba basobizwa. Siyakholwa. 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 Baba siyakholwa. Sine conviction. Uma wena sifunde eBhayibhelini imangaliso wenzela uIsrael. Ubungeke nithina usenzele in this day and in this era. Sikhonza ubhali. Sikhonza uNkulunkulu ozwayo. Oneyindlebe. Ophendulayo. Ususiphendulile. We give thanks. Baba wethu onamandla onke nogulayo obuthaka enyameni isitha singasho ukuthi nakho. However, we are healed. We are healed. Uma baba siza sizohlanganyela ngalendlela sizoxhomisana ukuze masiphuma sazi ukuthi senze njani. Baba, we thank you for this evening. We give you the glory. We exalt your holy name. Dumo lukufanele nezibongo zingezakho egameni lika Jesu Kristu. Amen.